Kurumjari, SKTV HAKSHEL Plus meeting tabiriba khwai pumna makpu Merina Oinam na taram nokjari. Ngasi aikoina nenajagadoriba asi leptana hengalakliba anaba oral and throat cancer masi yamna nganna khanghauragadi ngakthokpa ngamgadoribani aduna hiramasida henna kupthana mamutana khangminanabagi damakta ngasi aikoigi studio da lengsin biduna leibire ikai kumna chariba KARKINOS Manipur Cancer Institute and Research Center da hauzik consultant head and neck Oncosurgery oina leibiriba Dr. RK Gautamjit Dr. Boykoigi studio sida tarang nokjari ahan basi doctor koina topic sida su leire ko prevention and management of oral and throat cancer aduna koina hek icham cham bahai batare koina khanma matamda oral haiba sida throat supuna ka hek yausan boining ba aduna ani se tongana oral amadi throat haidana tongana khaido reise khena baleram gani na khalle kitang haibiu asengbadi ani se ayamba yamna mane ani se adegi moi anatomical structure adudagi di moida ahoigi thoraiba anaba singse ahoigi magi thoraiba maram singse sisu yamna ani se yamna manaba aduga ani se da ahoigi yamna na ahoigi just neighboring structures ne ani se ko ado ss ahoi medical term da budi ahoina throat ke ka haiba se yam sinade adubu ahoin common ahoigi yam da sumoina khangna na boina throat aina haire aduna oral sina ahoina mamanglom chimbandagi hauraga ahoigi tonsil hodingai gi saruk saise lei da haisu lei khong yogdingai gi saruk se adagi di tonsil dagi na lei khong adudagi di ngau maning mayam singna changtha adagi khon thokpham chak yotpham sidagi sina amuk ahoigi throat ki part oino hoina mu low okay ado kayamu yamna khoigi oral amadi throat cancer se india gi maru oina manipur gi oina kayamu yamna common oibage habadu sumtang ai throat cancer se is just khoigi worldwide oina di yam hena common oiba makti oiti adubu yamna ngakpamna india da di oral cancer se male population da khwaidagi commonest cancer ne okay oral cancer se aduga luckily manipur da di oral cancer se aduki matik yamna common oi bhukti oidri jikti tawdabu is a rising trend ne ojik se kai ngi har kan da mayam gi lifestyle changes mayam leirakpa ade tobacco exposure henjalakpa aduna adum yearly adum magi keno se prevalence incidence rate se dum hengalai adum khoigi hoji makso hai tare mayam gi chaksa haijana babu oiro chako babu oiro adai luhong mana chingbas da khoigi yaudaba yadraba amo oina nisani kaise kai hain yam mayam sin accept tawningdaba gumna hai tare khoigi yaudaba yadaba yam basic oiba kaino amani na khalla kanda mi ama lakpo oiraga su yumda kwasima leiraga pihodragadi khoije yamna kai hai tare ba masa ta daba tawbom thokpada tawdabani kaina khanna-bagi ama leiba sigi matang sida hai tare ado khoigi nupa amadi nupi hai tare karamba gender dane hena manipur gi kanan hena di rikse ss masi matang da ina haijening ba mana nupa da yam heli nupa na masi heli se kari maram gi no hairagati tobacco chaba nupa na heli smoking to ba heli adagi alcohol sina ba nupa na yam heli tawdu ba sida ina data am chang pijeram ge khoi gi tobacco use se manipur da khoi gi after 15 years da 15 years ki matung da nupa da na 65% gumba tobacco loina sina in 1/4 chaba na tragana smoking nupi da na 45% nupi da 45% is like is one of the highest in India nupi da aduna ain khan bada nupi da hoina isamak da su clinical practice yam thengnare oral cancer se ko aduna plus sigi phone je dum next coming years da dum lakani aduna nupi da su incidence yam hengalakadra haina chingni hoi mane adum ngasai na panjagi bu dumak se adum yamna chana bi oina tawani na ko adu kiningai se dum oi haijaba tare aduga khoigi maru oin hoji doctor na budi panbi ki khoigi hidak mana na chingba yu alcohol kai kai map se sizina basina maram oiraga haidana ado maru oiba maram hai tare kari kari atoppa maram singadi leiri aidi oral cancer oiba yabagi hoi
oral cancer की ख्वाइदगी commonest oral and oropharyngeal cancer की commonest cause हाई तारगदी is tobacco ने tobacco and related products मसे अखोइना chewable ओइना मयाम मखन मयाम लेगरे अदुदगी दी क्वा जर्दा अदुदगी दी खैनी को अदुदगी तलब तब मखन अदुदगी स्माइना पैकेज तो बखोइन गुटका हाई मोइ मखन और अदु पाउस द सेम याम easily available हाई बिगी याम easily available अचापो तो कोइ मिठाई हम चाबै टाइप तो ओइना मयाम से याम लाइना easily available ओइरे दे टेबू गुजु लेते से याम मक्पा मना आई क्वा चारे का हाइबसे कोइ इकाइना दियो अदुम याम फजबल लेमना बा हाइ तारे कोइ हाइना बदगा क्वा गा चारगदी नुंसिना बसे हेनबे मोंगदे तंखाय हम चाव काइना सम तौनबा को सि मोंग सि मथुम लेबसे होय अदुमा सीमा अदुदगी दी क्वा चाबसिना उम तौरइसे अराउंड लाइक 8 to 10 times माकी कैंसर रिस्क से हेंगल अल्लेबो ओरल कैंसर से अदु इवन ओरोफेरिंजियल कैंसर केनोसिस ओय थ्रोट कैंसर सिजु अदुगा लोइनना अमुक नेक्स्ट दा होय अल्कोहल अल्कोहल सिमा अमुक अल्कोहल से मोय लाइक खरददी दो मॉडरेट अमाउंट खरा सिनरगदी रिस्क खरा हंदी हाय अदुबु एसा रिस्क दि दुम लै अदुबु मागी रिस्क अराउंड 4 to 6% गुम्बा अदुमाइना टाइम्स मान हेंगल अल्लेबो रिस्क से अदो याम साथीबमना सिदा इज द प्रॉब्लम जे खैना क्वासिका खै युजिगा पानरबा स्मोकिंग तौरगा यु थकपगुम्बा नत्रगना क्वा चावर यु थौरगा क्वा चेम चाबुम अनि जे पुनगरगदी मोइनी गी मोइना पिरिबा रिस्क से याम एक्सपोनेंशियली वांगलपा अराउंड 15 to 20 times कुम्बा हेंगले मोइनी पुजंगरगदी अदुना रिस्क याम हेंगलपा मोइनी पुनगा अदि अतोप रिस्क फैक्टर्स हायरगदी अखोइगी कैनो से पोर डेंटल और ओरल हाइजीन फजना कोई ओरल कैनो से फजना कोइना लूना ना थंबीदबा अदुदगी इन्फेक्शन हंगन हंजन इन्फेक्शन गुम्बा तौरपा अदुदगी ती कोई डेंजरस गुम्बा हंसिंदा डेंजरस गुम्बा हापसिन नत्रगन इवन साप तुत या मचिन तुम्बा मनगा हंजन हंजन सुम हल लेरबा कोई सराउंडिंग कोई माउले जिदि am lengba potni na kwa lai de khet pe ai khazai mung de khet pe ai adun kwa cha cha mi da I have seen dum case khara dum thengna gar lai yam thi bai tare khoi gi ya ma chin tum basina dum lai da kak sum thil lai da ma na su yeng do dab da gi dumai na cancer olak pasu dum thengne adai uji ki am na another am kininga we rising trend especially in northeast da su khara rising trend ma lai basina human papilloma virus na HPV se commonly अखोइना HPV हायरगा सर्वाइकल कैंसर नुपीगी केनो दो ओइना खनैयबा अदो उजिक्ति अमु मासे अमु थ्रोट कैंसर दा यामना commonly उजिक से इंडिया दा राइजिंग ट्रेंड नि सिसिम ओके अदगी अतोपता हायरगदी अखोइगी फजना डाइटरी हैबिट से फजना बैलेंस डाइट चादबा वेजिटेबल्स वही वही का फजना चादबुगुम्बा सिगुम्बा सिंगसिसु अदुम मोइजु दुम रिस्क खरा दुम याहोल्ले मोइनस ओके होय अदुदी हिदाक लांग खोइगी मना कै हाय तारे चाहिदबा खोइ क्वाजरदा तलब चाबा खक्तक नतना अतोप मरम सिंगनासु अदुमक कैंसर से फॉर्म तो हन बयायबा होय अदुइ तारगदी खोइना ngasai डॉक्टर नसु हाइबिखिबा HPV गी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की हाइपेट पनबिखिबदो अदुगी मतंग दा कितंग मो चौराकने मयाम दा करिनो कमाइन तौरगदी अमदगी अमद लौना वे दुगा हाइरिबा सिगी HPV सी कैंसरस ओइब्रा याब्रा हाइबदो अदु सुमतंग हाइबियो होय HPV केनो से इन्फेक्शन से सर्वाइकल कैंसर ददी यामना अवेयर ओइरे जिकसे को अदगी गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स पॉलिसीज में हम जिंग अद लोइना फोकस तवेबा अदुबु मागी हिडन प्रॉब्लम अमना करिनो हायरकदी अखोइगी जनरल पॉपुलेशन दा सर्वाइकल केनो दबुदी मागी HPV यावबि चांगसे वांगे को जनरल पॉपुलेशन दा अदुगा ह्यूमन इन्फेक्शन से दुम ओरल समना खोइन ओरल general population the oral swab ameta randomly low kanda 7% of the population are all carriers of HPV aduna HPV se sum amaya sandora ga di mai sai gi mi khara sonba adagi di khara kitang immune system se khara sonja genetically khara among the khara prone oiba amada di hekta amana cancer se ohol ka dori ne adu mainly 16 moi the variant makhan myam lai 16 18 ahoi gi amagi types ni yam commonly tawrisi vaccine da aduga ma se ayamba hoina keno tawrise
transmit tꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ sexually transmitted disease ꯅꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ oral ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ sex ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ even ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯐꯖꯅ orally ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ hygienic ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯣꯏ cervical cancer ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ multiple partners ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ involvement ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯅꯥꯎꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇ꯭रे ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯁꯥꯁꯤꯗ ꯎꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ prevention ko prevention and early diagnosis aduna ahambada akhoi cancer se ondringai da akhoi da haiphet akhoi idea ama loba yaba ma lei akhoi pre malignant conditions hai pre malignant conditions habidi cancer de ondriba cancer olakpa yaba chance lei ro adugumba singse kari kari no harga di akhoi gi leukoplakia ina akhoi gi khajai manung gumba lei gumba da thagatlaga angoba mapa napakpa gumba si se riksam chaw si di cancer olakka doini si de phawraga di we can control the disease adagi di kitang henna sidagi hen amuk riks hena sathiba mana erythroleukoplakia erythroleukoplakia sina mana thagatlaga oina ngangaga mapang nap akhoi gi keno sit akhoi gi khajai manung sa gumba lei gumba da sima yam danger ni another thing is akhoi gi atop khara uncommon khaju lei o keno OSMF haina oral submucous fibrosis hoi kwa sa badam togal le akhoi khajai manung ji pulap oina generally pulap oina ngore ta aduga ma se kathok pa khot pa da ga ipan pan ba ya se adugumba su launa kathok pa ngam da launa kathok ngam da ma sai mai se mai manung gi mi ko sa thot law bo jing ji ma se fiber na loina on khra doi ne aduna ma se kathok pa da ngam ma roi adegi chaba thak pa da morok yam sa ba kum ba phogal le moi se sina pre malignant condition sing ni adudagi di amuk tasing na cancer all akan di early cancer si kamaina tor ke hai tar gadi ulcer ama leirab khana jimban manung jimban adudagi di lei nung ulcer ama leiraga ma se heal tawdrab admaina hapta ahum tha ma ocean bangam drab maina adugumba sing si su akoina hawr pa oirambasu yaiba adudagi another thing is akhoi gi tangaga pomaga leiba manungda kan lauraga tangaga pomaga hanjan lu yadaba adugumba su dum section ningai oi okay aduga khoina miyoi khara da hai tare chin lei jam pokthok kan ba tat kan ba hai tare adu su dum cancer oi aduga amu khenani aduna khoina akhoi gi akhoi commonly keno disease mayam amazu lei akhoi yamna moidi cancer nattaba cancerous nattaba aduga se example and harabada khoini aphthous ulcer ga ina khoi gi ngorok ngona pitru pi aga ulcer ma yam na su na ba thup su thup pane hamna morok sardiam thup pado adugum basidi ayamba moi sidi stress ulcer ne moi di moina sai gi patient sina khara ma ki stress ama phangobudagi thokibal ulcer ne ba adugum buduga khine adugum basidi normally moi sidi maybe 1 week or 2 weeks hanjam phagini aduga kari gumba khoina correct haudragana amu anau amu haurakani ba amu haurakani ba aduga different way ngasai gi cancerous ulcer sina malignant ulcer sina madi dum lengdana dum leini son handaroi aduga kitang tamna sum chakolpa su yai adutagi yam pomamba gumba do ngangam baga do kitang handaba budi yai hoin antibiotic sa sale gaina adubu madi masak kan magi keno dudi hana lermi phim dudi song hongaro adum chakol kada chakol kagumba di yani do okay adu kamaina di khoina oral cancer mani throat cancer se kamaina ngak thokani sidagi kamaina prevent tawgada ge habatu prevention je khwaidagi important ding sai haijagi ba mai cause mayam se number 1 da tobacco se mati masi lepana khwai phare adudagi di tobacco se tobacco khatana te ai masi da mayam da ai keno haijaning ba na even akhoi gi tobacco yawda ba akhoi gi simple akhoi gi pan se kwa se akhoi kom kwa ga se yamna akhoi gi even akhoi gi keno da bukto lo yaw tradition da culture da yaw ado new akhoi data thorok pada Thailand lom da yam toy Thailand si yam da moi su similar practice toy moi kwa cha ba gi se pa moi rom da incidence yam wang khalak pa si da moi da tobacco di yaw da ba adubu moi na just uji ki ereka nut bitter nut se cha adu mai na moi na
ꯆꯥꯕꯗꯩꯅꯦꯅ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯂꯦꯁ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯆꯥꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯀꯣꯖꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯃ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜꯁꯦ ꯉꯝꯃꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯅꯗꯤ ꯕꯦꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯃꯤꯠꯁꯦ 1 or 2 drinks ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯔꯤꯛꯁꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯍꯟꯊꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯔꯤꯛꯁꯇꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ another thing is ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯗꯥꯏꯠ ꯍꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯎꯍꯩ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜꯗ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯠꯇ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗꯦꯗꯀꯤꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯛꯁ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕꯅꯒ ꯍꯦꯟꯖꯥꯅꯣ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯥꯏ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯄꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯨꯏꯁꯀꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯔꯝ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯜꯂꯦ 45% ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜꯂꯤ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ 1 or 2 drinks ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯇꯣ ꯌꯦꯡꯗꯕꯤꯗ ꯁꯨꯡꯊꯛ ꯊꯛꯄꯤꯗꯕꯅꯗꯤ ꯐꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯔꯕꯗ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤ ꯑꯗꯣ ꯗꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯛꯑꯞꯁꯦ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔꯂꯤ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯁꯦ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯗꯔ ꯗꯥꯇꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯜꯃꯣꯁ ꯅꯟ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯅꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯜꯃꯣꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ICMRꯅ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯔꯥꯎꯟ 1 to 2%ꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯋꯦꯗꯔ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡꯁꯦ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯟꯇꯦꯜ ꯆꯦꯛꯑꯞꯁꯦ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ 6 monthly ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ खरा दुम एनी डेंटल सर्जन दो या ENT सर्जन और सुई ओको सर्जन मग चत्रगा सुको दुमाइना दुम खरा का चेकअप तो भी बस यामना इसे मसने न लोए होय माने कोई तौदबा याद्रबा हाइतारे अदुगा खोइगी ओरल अमरी थ्रोट कैंसर गी अनाबसे कमाइना दि डायग्नोस तौवी कमाइना डिटेक्ट तौवी हाबदु सुमतन हाइबियु होय अहानबदा उजिकी सिम्पटम सिंगसे सिम्पटम सिंगसे यावरा अनि अल्सरेशन तौबा अदुदगिदि लोगलोक लावबा केनोमा असोपा मा दुम ओइसनदना लेबा अदगी दुमाइन तौपा अदगी ngakta mi kaabagasu yaure ado ngakta mi kaarga pomukpagasu yaure magi draining tawriba mai lymph nodes mayam singse adudagidi throat lom da high gragana mo tonsil gumbadaga kitang chahi nupa da yamba tawgali male smokers 50 to 60 years gumbadaga hoi tonsil namanaga yam chawraga namanaga pitrupi alebase tonsil je normally hoi na ani maktaga chawba si infection ne na dum lobu yai adu namanaga yam chawraga di suspicious oire adudagi di other throat ki higher gadi amo khoi gi airway throat di soron bam lambi yawrini adai chak sabam lambi yawrini aduna khon thokpham su yawrini aduna khon da change tarokpa adudagi chaba thakpa yotpa daga keno mai pan pan badong ga phawrpa adudagi sor plakpa gumba sidi khara later stage da tawre ado sigumba sina almost like 1 month 1.5 month gumba adum consistently leng dan sum henjela aba adu eragadi screening tawba da karoi okay hoi aduga khoige vaccine gumba natraga khoi screening tawnabagi screening test ai tare simakse adum labor available over adu screening je ayambana orally akoina adum yengbasini isana yengjarju yai masise akoina nungjen ama mamangda nungsa mangan nadragana light ama phasana kapsalledan aduga akoigi khanau manung chimban manung lei adudagidi yari chimba adudagidi manungse phasana yengjaba yai aduga yengba phangdaba manungi aduna adu oigre aduna mo sai yai hai jari ko sai symptoms mayam do laagadi doctor amada yengthokpa yai aduga
vaccine की matang se ai ngai haije ki human papilloma virus se adu ki vaccine di uji yam phajana uji widely available oire tawdabu government gi immunization schedule da budi yaudri adu near future so in yorkani na thaje japan da loi tongna grabani aduna si gi sima khoina vaccine se copy horaga di human papilloma virus ki sima control tawre almost like 80 to 90% dum mana keno sema keno lotion mangam me vaccine sina human papilloma virus se aduna around 9 to 15 years kumbada nupa nupi adum copy hoba aduna yam protective way future okay hoi madu masam kana ba amne lawsage aduga khoi gi khon ji yam toina ga sigan ba lok kitang thong bo raga su lok thong basna phagraga khon oina siraga le hobuni base yam toina thokan base si je dum yamna checkson ningai oibra kamaina si zum da hoi khon bu siraga di ai wakhan da di yengthokpana di phare adubu sidai sida khoina khanga da pot khara le khoina ju consistently patient ama khon sira la di kamaina kai kai hange hairaga di ko kwa chawra churup thakpra adegi yu thakpra adegi ma gi chahi lenga ko nupi gum ba khara hande adegi ni nupa sina mo khara say around like above 40-45 years ka sura ba ko ad moi daga tawba se khoi kitang amu khara section da yadre adudagi di amuk magi time se khoi gi khon sibagi time se kyam kuina ma at least 3 weeks kumba sirak pasidi akhoina kenoma tra kenom dil hermani adubu cancer lomak oibande cancer oirisidi only few percent khatane bu khon sibada ado khoi samna habda khoi gi yam toina voice na base singer gumba adudagi politician gumba maina tawbo singdadi moi khon siri se atop maram na neba mainly yam kamali khoina vocal nodule leina ma thoi adugum mudu noi galleba adubu khoina yengtopam di dakar oire the vocal nodule duga vocal cord state chawbo manada basu dum marakta ga yawbra adusu vocal nodule se dum khoigi yamna khoi sei sakpagum khoi singers nodule ju kawai moi je sei sakpam mi yam leiyena aduna moi jam kamali dum thingni ai phanyam thingai handa case do moi ga cancer ga yam khenare cancer ga yam different ai gi oina yam da sigan ju sigaleba doctor aduga aina guwahati da yengo matam da dumai harakiba ani se chawbo ma da nodule do ga da male chawbo ma na de du na khon sigan bani na dumai harakiba du gi sai na doctor da gi su khonjening ba okay aduga akoi gi cancer gi early stage da khanghaura ga di curable oibra habdu something thambiu mane khoi la yam thi bise manipur da almost like 60 to 70% of the cancer say stage 3 intraga 4 da loin khange stage 1 2 daga khangba ngamaga di khoi la yam phai patient su yam na khoina chance yam phajana piba ngam aduna early stage sida khang base khoi hujiki aina hijagreba keno sing se screening tak thopi ba yari ge isana check up tobi ba na ba ngai da ba adu da gi di manna khoi gi symptom hek hork base ulcer gumba laiba si sana yengja da na khosa da tawraga nungai tre hairaga di thuna yengthopi ba adumai tawraga di ngan na khanghogani adu ngan na khanghораga di magi stage 1 or stage 2 daga di chance of cure se yam wang ai ti maya da loin le 80% maya da treatment budi tawrani khoina treatment se tawra matung da khoina moida chance of cure se kaina khoina adum 75 to 80% gumba piba ngamme adubu in spite of best treatment khoi stage 3 4 3 ga osla de mo si je khan handa gra ne 50% adu maina 50 to 55% gumba da khoina 5 years survival in a pai moi se 5 year habadi patient je chahi manga hing base first aim ne ba chahi manga je disease se halak ta ba ko first aim ne se chahi manga dang hing ni have natti adu chahi manga hing ra di phari have su natti chahi manga si dai si da mana hing bagi chang se khoina adum 50% gumba ko ade throat cancer khara sathi ba lai adum ba do no 45% gumba da handa gi doin ade stage 4 yok sangar ga di amuk 35 gumba percent gumba da amuk handa ga ni pot in spite of best treatment aduna ngan na khangau ba se si sina the golden rule hai tar okay adu kan doctor yi na ta consult to bulak matam da ayam bana oi ba se adum early stage ga dum lak pas na dum hen bra kamaina asing ba di ahoi manipur ki population je ai gi kan mani ko asu clinical ai experience ki matung in na am na ngak pa mana cancer se diagnose tore da stage 2 gumba da diagnose tore aduga aina moi da phajana counsel tore what are the treatments I can give
ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ either maybe monetary issue-ꯒꯤꯔꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯋꯥꯕꯒꯤꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ something like ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯕꯨꯛꯅꯤꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯇꯅ ꯀꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯗꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯂꯣꯠꯁꯜꯂꯒ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯐꯇꯔ ꯃꯣꯏ ꯏꯚꯟ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯑꯦꯛꯁꯀꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯨꯝꯕ ꯆꯥꯔꯨꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯔ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯨ ꯈꯪꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯉꯥꯏꯕꯤꯗꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯋꯥꯠ ꯑꯦꯚꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯔꯖꯟ ꯊꯦꯡꯊꯍꯧꯗꯕ ꯐꯠ ꯂꯥꯎ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯍꯧꯕ ꯇꯧꯔꯤꯈꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ 3ꯒꯨꯝꯕꯗ ꯂꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯌꯥꯝꯕ Okay, hoi adum layengboda kitang wagadaba stage yausalap kanda oina adum lakpa ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯤ okay aduna mayamnasu hojiki hairiba isana kai haitare yamna risk iwam wangba haitare ngasai hidak manana chingma se sabiba miyoi oiragadi kasai doctor na haibikiba screening tawba isana self screening tawba dumak sudum tawthopiba itattatana tawthopiba su yam phayena haizage aduga nuaitaba leiragadi yam thuna athuba matamda doctor ga tana bihobasina punsi kanba ngamdoini haibase masu mayamgi mafamda thamjage aduga mathang se doctor treatment and management ta lakjarabada karamba treatment options sing di lei haibadu so thambiu ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯁꯇꯤꯛ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯃꯩ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯤꯃꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯄꯤꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯦꯜꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯀꯤꯃꯣꯁꯨ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯁꯇꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯊ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯖꯔꯤꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯄꯥꯛ ꯊꯝꯒꯗꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯇꯧꯕ ꯁꯔꯖꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯋꯤꯠ ꯑꯣꯔ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯀꯤꯃꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯊ꯭ꯔꯣꯠꯀꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯔꯖꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯛꯕꯣꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯧꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯛ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯇꯦꯗ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯇꯩ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗ ꯄꯟꯕꯤꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯊ꯭ꯔꯣꯠꯀꯤꯗꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊ꯭ꯔꯣꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯛꯇꯝ ꯇꯥꯛꯏꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯆꯥꯛ ꯌꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟꯁꯔꯗꯪ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ reconstruction is very important ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯛꯊꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯝꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ reconstruction is very important ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ facial structure ꯁꯦꯝꯕ cosmetically ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯀꯔꯤꯗ acceptable ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ confidence ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯣꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯀꯤꯃꯣꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯤꯛ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯩ ꯀꯤꯃꯣꯒꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯗꯒꯁꯦ ꯄꯥꯛ ꯄꯤꯅꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯂꯤꯛꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯃꯣ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯂꯤꯛꯁꯅꯒ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯇꯦꯁꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯦ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦ ꯊꯦꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ
की कैनोनिना तौबे यादब ngata ni na akhoi dum patient da su sigi solution je dum pi na ba akhoi na dum help ti dum tawi okay koi aduga koi gi treatment je tawra matung da ekoi na hojiki patient se da mangon da section thorang hai tare section kamaina tawra ga section na lege da ge ha bu som ta hoi ahan ba da akhoi gi mana hana se ken gum addiction kai kam yam senior magadi asima adum lek thopi ba ai patient khara su yaw gi moi wana surgery tawre treatment tawre yam ba yam ki na lai treatment tawre du treatment loi re khara phari ga na mu mai hana gi habit to mu han gi ba adumai nga tawbu di phatre yamna sida adudi is akhoi just is call for failure adudagi amuk akhoi gi moida akhoi gi main se chaba thakpa se sima moi se appetite koi ka walak pagumba hani gi lifestyle du kitang mana da bo khotta ba torp pagumba aduna moi motivation yam da car oi moida motivation yam na let adum patient khar zum lei yam highly motivated kaim ta problem nei tana adum aina tana tawba aduna moi se khoina adum psychological counseling adudagi yam pi khoina maina mating moi gi time to time depression chaba yawi moi se adumaina tawba se khoina yari ke adum sing sima ngamna khoni aduga doctor khoina magi treatment lora matung da follow up tawbagi mong se sina kaya mo yam na darkar oi ke habadu follow up cd follow up si yam ni maroi inga sai hijagree to ni 100% cure na te mak se aduna even early stage pok da aduna khoi normally khoi na treatment ji treatment protocol ma phasana pi khre hairagati normal khoi follow up se khoi 3 monthly follow up tawe till 5 years pok de adudagi di khoi adum 6 monthly amu ma ji disease khara khoi na kitang disease control tawbu ki mong du uraga di amu kitang sangdora ani 6 monthly gum bada dora ani khoi na keno se adumaina sum follow up se marakta su modify torpe ai khoi na dakra gi matu ina khara thuna lao ga ina hek marakta hai paga su hik yaw okay hoi aduga ngasai gi khoi mana khoi gi surgery tawraba natraga ngasai gi hairiba khoi gi radiotherapy boy gera chemotherapy gi boy gera treatment se tawra matung da magi leiminari imung manung aduga magi loinari ba maru mapang sing sina magi damak tang sai doctor na so heavy bu khoi depression leibasu dum yawe en haiba adagi magi facial gi structure da adum kaira pusu yaw doine ba ngasai gi surgery tawbus na maram waraga aduna mayam gi marakta tiningda bu oraga su ko aduma mayam si kitang phana ba gi damak ta leiriba imung manung da leibinari ba family members adagi maru mapang sing da kamaina loina haning ba haiba du somtang haibi doctor sigi matang sida ina hajani di family members ki role adagi di friend circles ki role se adu ki matik important way I cannot emphasize ko sida di patient je ma se yamna masu kenuni da na ko I like thiba mani not his fault my fault na te na khan biba magi mara na te ma na rai se masu like thiba dei to ki bani aduna sigi sida khoina friend gi support adagi family gi support adagi financially oi be ai emotionally oi be ai adagi di sigi support sing si yaudra di patient je cross to doing aduna sigi support si yam na important oi hani ngai hoi ado ngasai gi leiriba ngasai risk factor me amang panbibado adu sing du natabada hereditary su dum oiba ya bra doctor sise mase hereditary matang se hoi gi ne samna have the India the like why kano se oral cancer je to ki prevalent oi no hai adum hereditary se khara di dum leiri ni adu bu uji ki ba hoi gi panel of test me am se hoi am genetic testing to don khotana me am honari ba aduda pra pinpoint oina sigi jinjima yaurga de traga si jinjima tawrga di hekta cancer thoi haibasi adumaki butu pangamdri ada certain khoi jin lei sam lai da khoi gi kamalli khoi gi jin khra lei moi da mutation moi da khoi gi soi badagi thorok pani di khoi na khang ne chawp ma aduga sigi jin ka do bagi soi no da gi di father da oral cancer tawre ma aduga son da tawni ha lei ti aduga mainly environmental sing se khoi gi factors sing sina hena yamna chawe genetic factors ta gi lifestyle ke si me lifestyle sing hoi okay hoi aduga ngasai gi khoi message se laktri ngai da ka hai tare khoi gi hoje doctor se KARKINOS ta zulai bibo bani na KARKINOS hospital na hoje se mayam da kari hena thoido hendok na facilities ke phanghan biri ha bado amtang doctor gi site tai thambi hoi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯑꯟꯗꯔ ꯋꯥꯟ ꯔꯨꯐ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯥꯔꯀꯤꯅꯣꯁ ꯏꯁ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯝ ꯑꯗꯨ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯚꯦꯔꯤ ꯂꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ every kind of population gi every hooks and corner da lebu mayam sing se yam lucky way na idi haining ka moina piri se khoi gi pura mapal lamda metros da Delhi da Mumbai da Chandigarh da moida piri ba standard of treatment sab mana na khoi da pi ba ngam me kana equipment leire adagi doctors with very equivalent to skill loiba mayam leire adagi di care pibagi mo protocols kari kra follow tawri se khoi tumor board phamdana all India gi tumor board ka phamdana loina tawnari ni aduna doctor aman heta aina si patient is mind treat tawge kain man heta plan se hekta mage own will the same ba yade adu masi patient ka mind treat tawge se khoi board phamaga mayam da puthoga khoi tanaraga decide tawdorini aduna so the standard of treatment is as far as khoi kano da leiriba mayam singse one of the cancer based hospitals man India da leiri mayam singse si standard sida khoi sida tawba ngamai jamna like mane mayam gi yam nungai ba hai tare yam nungai ba hoi aduga doctor se hana PGI MER Chandigarh da su ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯦꯁꯦꯁ ꯀꯦꯟꯁꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯖꯣꯐꯦꯔꯤꯟꯖꯤꯌꯦꯜ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯋꯥꯟ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯋꯥꯏꯁ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ aduna nasopharyngeal cancer gi patient si yam phasana lai hoina aina Chandigarh da leiringai da aduga oral cancer di moi lam du gi oral cancer lemon gi dana hoi gi Manipur rom dei si pau udre adubu adum patient yam lai keno sing se aduga moi gi way of treatment siga hoi ga kitang chana da bokhrana moigi sumaina PGI da to AIMS da to they are public hospitals ne ba moi aduna patients in magi certain care ma my privilege ke no magi service ma phangno khona ba da moina struggle to bodo as yamna to ai samna har ba moi gi se hayeng OPD ne ga hire ga di one night before da gi moi queue je sang na lep khrani 100 meters in sang lep khrani adu da gi even moi je yamna son ba han ga de dum OPD si de pham ngai na dum wandram ba su dum yaw lei gi da ba su yaw adu maina adu mark me ham tu da khoi gi northeast ta gi chat laga magi service ma phang ba ba je khoi khangna jana ba yaw dana phang ba si du oithok te ba aduna moi period service to yam phai but they are very overcrowded tata TMI tata Mumbai khoi yam tina commonly khoi man pum sai am chanari se moi su yauna included moi su ko aduna moi je lemak surgery adagi surgery se khoina ga senior khoi resident wer pa matam du da khoi da oina sinei ba patient mayam jing si gi OT chart sem pa se do khoi apam sin ya punte first come first serve ne moi gi diary im pai ra ga wa adida khoina ga upai tamina khoi piri se patient ama la stage 3 cancer ama ado ma se matam di slowly phangdamni na after 1 month my operation time je hoina date se pi doi ne aduna horen man operation time da ko ba kan da di lak ba kan da di lai ba kyam thi de na hoi gi unoperable go oi ba su yaw ba inoperable go oi ba men bang su thu ki da na the sympathies and matters may only hospital sing si overcrowded oi ba gi okay hoi mane aduna si yam chak mana ba mong hai tare aduda period facilities to ma KARKINOS ta phang ba si su masimak sam nungai do doctor isa so hozik leibi ba sa si sam nungai hai jani nge do loshilak poina mayam khoi gi meeting tar biri ba sing sida kamai to raga di prevent to ngai sai already loi high di high khre do bo amuk khan ning sing bo ina muktang doctor gi mai kai de gi thambiu hoi khoi de gi ai ngai sai mayam jing je hoina sum up tawraga keno sida khoi gi
oral cancer and throat cancer gi di prevention is the golden word adiki prevention ga hek kitang handaraga du da ki akhina akhoi gi early detection ngallingai da khanghoba stage 1 even stage 1 yodingai to khanghoba adu 1 da khanghoraga di dum treatment chance is very kind of good aduna anisima I haini prevention and early detection yam nuaisai doctor gi chilaba matam kai thupiraga ngasi thamjari ba topic prevention and management of oral and throat cancer haiba sigi matang da marik chumba mamal yam wafam kya ma thambi base hainingai lektana SKTV gi mai kai degi thaga chari doctor bo duga thoram mireng tabiri ba khwai pumna makta amuk ningsing jaboina hidak mana gi polam sing sizina ba leplasi jinya luna na thamlasi nungai taba phawrak pada nganna doctor ga tana bihausi aduga nganna khangdok hoba cheksil hobana punsi kanba ngam ga dori bani oral amadi throat cancer dagi ngakthok minarasi haibo afam sigaloina na mireng tabiri ba khwai pumna makpo muka hana khurum jari